ner mala ke nyam ka nas dial kontin marwa ni lingwasme anda mandun shan kwasnyak male non roachni han wala changa jandang ro de baro ka pairo ronki na dang ro de jandang ro de dich bana roach ketin kontin lat korodien take a report migweja no very important medongli run palping kelyangda report mo shemnenyan mo gwasme ude me chale Joseph Africano nen konome take a report michalat report mo micha nyak I radio minister Mabiur Jen Cheran environment and the secretary Africano ke suspend bana jeli ngwazi memana le rode so ngutu okon the Minister of Environment and Forestry, Honorable Mabiur Gareng de Mabiur, she Minister and the Secretary Joseph Africano, Chaja George. I wouldn't economy Chaja George got the corner no got John Gareng de Mabiur. Okay, no. Chaja George, Kaju Jack King so. Wana je guji mandan le rode ngai kon dial mu joy karan no don la rana take reason bran ju ke je ko chana joj bang re kwara no ka kuje mo ko mi chran joj ki man joj ke je ko bu kon dial kula ngach mu le rode mo ban ngaje no an gatut kan me michal ke wude shal ke me John Gareng de Mabiur gade ne Mabiur chamoy ka position ne en position ida ne yakama position di takira she position tot ta kwanya laran environment wajen bila position da mo ta kama do dana kam gaje kaje Chikondi ala ngaje no en kume kirmi yadit aman lada gore jano bene dial te kon te chi struggle ke gat jana dial we can come with a position to kon bigeten so chajen Mabiur che Jacob Balaran Minister of Environment so kaje report me milin kon me she Honorable Mabiur Gareng de Mabiur, she Minister of Under Secretary Joseph Africano che suspend ke che George. Ke ministerial order micha tup ke changkong wan ka jok kule la chang jandang ro with bakel ka pairo. Minister Mabiur she Udodian Michelle David Batali Oliver jaja kwany ala acting under secretary. Kajo chalat gwasme ajana woye cha woy minister ajani tena ka chonko ba jawuch woje ngake ka chalin ka chareleka woje ka kwi nendi ala content rewi ka so Sudan ala interestien man gor kana wade letkaka cha woy ko sha jala honorable son of Dr. John Gareng de Mabiur no but we chagu jeno take a tagam the chalat kanetin kon tell a citizen which kajo chikan lat gwasa me ekane chikana caption so she jen Minister Mabiur charai ka kwi article 114 1 and 2 B and C ka kwi transitional constitution and Chagore which ka South Sudan la Republic of South Sudan mi Chagor ke 2011 and wu enera deja caption ke de rara di deja kwangwa de mi chago jeno chelat chejelwang Mabiur chaja kwanyene la kwar ki Minister of Environment and Forestry ka paiwel ke ron kin dangro jandangro de dich Chakwar ki minister michi jantil lonka gwan mbar chaja wuch kwar mo chala minister Josephine Napon
jen chete karundu ngware kwarka and Josephine apona mo a karana wut kwale wike jen paiwel kele dan me chekire gujano be gad John grande mabir be jamu ke position take a reason me she kula right ke jagwaza man wuda man kana gor no wuj ba jare aleka so mu ba wi aleka gor jeno ba te dial tin le ken ok obstacle ke den de wuj penon yam and then ba ka deal watch aka wuj chet ko suspension dura na me ajane necessary ko ko gor jeno bu kumba wen yam ana mu gor jeno bu kumba yam cha go jeno ngak to la lat ke te ti chelet don la ya jugo no la de ka chika bulat den la ja wuj ke jen ko la de gat John gan ma biure ne ni ma biure no che wuda mo cha ja joj so ma biure jen turde nen jena mo wuda me jen wuda na cha joja kan man de ko lat jene you know tega mo goro de gor liang an mo gor liang one da la ma da ngai kona la kuma kirmi yadit milat kono ne de cha kwany na ke cha lat kwarka akir ano bakwanya la minister skagat janten kontin tek tin tela very powerful re kume ikim yadi te nyare kwanya ne kondi al ne che kwanya la kwar berwai ne ka bukalat ke special program envoy ka kume kim yadi amite gwamu ke gwanten buka weten nyade chwale ko don mera mu kuje chwala adut kirmi yadi and then cha mu ka position mi dit na agwan so mi gwe ke bono anytime dong de je kwanya la kuer ka gwagwan ko jen tadan gwe je keje so na mo mi le rodo she point is president self kirmi yadi chale nyoga jen ano che nya kol manyang juba che nyoga mu mo je ka position mi dit ka kan ko te la inner circle ko te kel gaja jamu ka position she waniga ala vice president mtika kelbo che gada che nyom mo je bokka position mi dit bo within ke ya jermi jan and then again che jen gat garanga me che nyom mo je position mi dit che gar go che nyom mo jaga che jala ambassador ka foreign country so reality la de ko beacon power beacon centralized ke beacon luankeli bomkeli badot kaka jana dana la roda so okay information mishitre men gorke longra wika South Sudan fair transparency kano de we dare take mal but right now South Sudan ngore kan take mal because ngod first by president Dr. Machar ngode re tijen you know ko ngode re tijen la gore no en mandan de mal der ben ga de lat but chikim yadi che gor jen mu guen tam ko kim yadi che tam de tak jen che gu jeno be ngod ba re kwara de mandan teten you know ko be ne te kontla social news ba jago bigete bikan tere de laro shet ko dang bu ngo trading ni no kacha mal che bu goro be ben che me chana ngaje ne goro jeno de mal de jala da Africa Union but chikim yadi che kan cha mal che gor. So anyway, this is a special report on the New Year and Banyo Jikalar in Guatemala.